ngada pa jing komentas ni na maringiyo banle sai ke episode 2 jong ni podcast ke jongi ke bakarteng ki baman kasni pada tin pareng de every day pada ke episode ke baar ngin yo ye we iba chat jing chat betebet ba chat jing chat bai dan ka food truck ke jong lajong ke badan happy bi persya ka evening club tenga thai bro ke thu i ju khat ye i ba chirup bat ni yo snoi ka khana ke jong i lentia ke jong i bat ngin yo sibon ke jing tip phang jong i te alia ni apa ke episode ke baar bat wat num klat ban subscribe ban yo shu ya bun ba ke episode bang isna ngadap lagi jus komentas ni nomor hak episode ke baar ni podcast ni dan bat iba cirok warba ni te iba cirok mathai bun apip ni itu hi ila adan ni ka food truck hang ni PB opposite jong ka evening club but hoi mat pini thui ba cirok ya pi te jong ada shiruk warba so masa ta ada bi ko te mula cho sei min chwa de ka sa polum dri em masa polum dri do daret te bentar ada mulai ti ngadan gede ka kam ba seng aslam ba pental lambo si po stam tam ale ke ni fast food mobile fast food mak yang gebre ting ya te nanang taru ngale da puri ka hotel management ale hotel management bukan kata dan tu son shillong ba sam ne business okay te tangman shu itu nya di ba cirup long podang ret hilong kong lo long kejing kulung kena zu pi kalau kong lo kata kalau mischievous kadang kena kham long dekat kena ni dong tu mengadbun tag human kentai ada lagun human kentai di most of the time long pendom pensirai bayi ki but kada sewi parah kadu berkamrit ya di mostly I was very long bakal yang mischievous kam kumtai mencari temut nadu por filong mischievous untuk am pilajidan ni am dangret pai tai passion bukan chat na dia wan chat mulumala na ya passion pun chat ti dan dia juga passion menikah do mengadan ma kata kalau mencuaca mah syah bening berempat tip ke latip yang tik puan syah dangret aku along doktor ya hadir ku along doktor ngapit tang si iban cak terniar latih Demin belakang latih sekarang di ku along doktor lo kata kepuan kelong ngampat das ngutu bahaya kata ka meaning mo yang ba kata kelong tak jing suka syong shit klet bit after that kelong kam komik kelong ba Hakipon men don rawi ba ya tho wi cousin jong ta ga dai khna ta po ga nan ngadang lik kas 8 kas 9 ti idiga ga ji tho ju yen ni ki dan ji tho ju ni te japon bi ya tho bi te wan tau di ji ken te wan tau di ji tam tau di ji tau di ji tam nang jrong ni da po balcony ba ni ya shong po ya sha ya pencet po ni ga ji so bang ta ji apa along lela tu ang tapay iyang langsung supaya palat yang ipah kalau di yang kalau kau tahu mah ngaram sya kan mah dang long ngapik bahagi ni ki America's Got Talent Indian Idol mah tapi Indian Idol show tu apa aku along nang ruai Jepang pa America's Got Talent show aku along nang shot tengah pa Stucky Master Chef aku asaban shot pat tolo ko ta guys misadan ngerti ngapan ko ni nga kani ka light dem kamdi bang choose mo ta te hapo bang ale matric mani sel school box academy te nga biang mo nga pass bang ale ayo result mabahay te ngayo distinction science mo te but I was 11% science te nga lapoy po 11 12 te flash to ya family pressure ka gaway but kaway ka long your own goals there. My main thing was business there from before. My main aim was I wanted to do business. Namdi mga kwa banlek taki balong tay nong shit nong di ha. My main aim was business. Tengah poy 11 12 tengah perkat ada ayo distinction science. Na ye klap so to yam distinction science mah ni kimpoy perkat. Mengalong bangam simle ngalek kam kan sting dengan kan kuliah. Dia dam tu ngapoy lawan tu kakwa bandit commerce kan sija. Tang bawut family pressure plus nasutu ngapit ngambut tap saya ngambut ongali tap commerce ngapit kimi pa la.
mari paju ngari nang kai vi de me ri nang kai science de school teacher po second hard school thì me iti ko ben long kita ka passion po ben long doktor ko ni bro bom ko ading po ben chate perkat to ani nang science ka po yan man science 11 12 and the worst decision I think I made that time was that long no first na school na sure to jinglan do this college Katu Paul allow me direct to college. Tiam nang but adjust to from freedom from school to college. Too much So misuse katu freedom, and that happened my education again. Now maybe I did the bad from first to third. So you understand plus tu yang kandu kata drastic change juga. Mut kalau ahit dalam apa third semester ka sahit hi man long kumni like make some change na. Ngam along kumni like from school. It's a different scenario in school and then to college. That's why I think so. 11, 12 they brought school, but it's still a part of school there. But even the teachings and all that, I'm not saying that's bad, but is that it's not the same way we used to in school. That was one of the big things, and especially the admins and all. The students and the teachers will be like all the bright students will be there. Correct. So they'll just consider whoever understands, and who don't understands their own thing. Tenang tupat kumno phi long la ali college kumta. Temur after college we perkhat naman sang ni ka food business mo. Hindi dah karo. So after that di perkhat apply college tu kambyo Movie like feel like complete na. Padam Okay. Setengah tu apply gani degree tu kambyo ayo tang general. General. So itu kan. Ya betul ka perkhat gin professional courses also. Professional courses in akhak torum sulong. Adi ni pa ilan hatu ka por pa bro I hamstom pa jangar idan stom ting lich po bor bay semar sa Mumbai. Te iyo so baki ong kita ki British pang kaya na po pang magra kita ki para ki ba don lang dia po train ikan pang kata ka hotel management kin te wani pa jo ngabin iyo so da things pang hotel management dalong test kin kilam test yung ni an perkhat ko jo karangan pan na te ngiru if by phone nga ikan mi may awan yang bangim nakapakasubyat pas dengan sulit degree sini sudah dibentuk general degree so bentuk toy persang tahu Ko le ka demand mama hotel management career ka demand an pada dan betul pas pang hotel management mal because kadang sedang tam kibrio ki dang on hotel management long khamlet ki kena na sini pun bagi kwa bede tu ki professional course kan ki ina class tu ki science course lagi ada courses kan Di apa tu ya somte tinggal cekal ngai me ngiri tengah bime sekal ngi college state te shu kumnu ngi yo I option te somehow we shu yo khni college biang te at least long kumnu compared to rather than for normal degree course then apa yang tu I join hotel management. How was your experience at the college? Long new city, new place, tama lang. It's very different. It's very difficult. Long challenging na long long fair. I'm actually mencuang in school kasi academy plus ilong damdin ti kato kom kan pareng so imbit to school manikan kasi school unudo kan pareng la sandan kasi makun suat kadang ting same language barrier language barrier kan ti mentakan da pui pa chateng at suto ba ade kikal pareng ya asukan pareng amro barak pek blue stay oh your English is very good ayo shock ade marba apa kel kata kini bun sigi kikal bida Bengali dah. Bukan pareng yo ni ba trim tangal masuk ligyo. Kata jing so na yo apa kata exposure ba mga peste nga so appreciate nga English kami nga so kan na. And that actually helped me a lot kid. With your confidence and all that. Ngapa ya ngam juleran ngam juga ngam kan kasi pareng on itu fit. But sure baki men juga bang bro maki glit school apa pain mon. Kasi tu down level gitu. Ngam juga didn't confident kan ki. Ya ada nang tu apa? Asa at it helped me a lot in one way. Kaju thought process film majangar like ada like Anthony's tak kamlong wild kamlong ikan yung ta dari song kai be kenal tu na pain mo na kena men long ngau te wala lang kat maki wan kan pareng ne wan long so down na kan confidence kada tenang nang tupat long after that long haka college kalong kuno long pikai ke Actually in college also
I was most interested in reception dah in front office because Okay. ngalong time jad beriu balong masuk kan apa dikenduk beriu Communicate, ban interact. communicate and ngalah te benda deal but any type of person come lada deu kasineu deu jentiana deu dinu jad beriu te ngalah ban dia deal bete ban dia keren ban dia kadang wasit sotrat pa so kata kalong it's really in me there baka so tu baka dan handi ke department em tengala kan ban ngala kan ban poi ban yef poi but it's something which I like it. The kitchen no still a big no for me. Still never do to mention was still a big no for me. Okay. Di dam tu poi la adap tu once adap kini college Jabar in the middle in the apa padang puri college ngalit iga patre poki BPO so Okay. apa Wipro Calcutta ada Wipro Calcutta good experience sang toro marhang tu ngiyo ya kini ka ajing kaifi ban kumno ban communicate ban ki guest kamtam bangimde bingi communicate face to face mangi shaken na ka phone am ka pair ba markumno gini interact sometimes kiyong ngi bang happen day ki product jom ki through the phone. It was a very difficult task. Sales job to ba man. It's very difficult, especially if you sell something to someone on the phone and that person does not know you also. But it was a good experience. So I got some experience from there also with Pro Calcutta, and it was a really good experience. And aku pat kawan sini cepo Shillong pat natray hotel juga lah juga. Kalau kumno pa sini experience Sini te belum susi ya fi. Tulap hotel chu. So you have to. ya kata ma sirup long ajudan parlak putri itu management ram bateri long ki hotel sini long kyong ba kan ba ka duna ka pi ta ka wak awas ka kya ba kan rio ka ta kan ta long suang Si kalau kau ni mah kah di so juga kan. Long ngila kimi paju ngila per ke pisah ke babun. At ngala di to educational loan. They had educational loan, ada educational loan. Dia ka loan kala but rasang tray tu mengat sang siu tu loan. Dekat tu loan itulah iladat sama pala kan siu kan loan na ngan tanggal ban siu loan du kamla ban dari mi ya katakan education loan tengam so ya cukup ini marbas long kata ka kim value te kata ka knowledge ya kata ka jing kai ka jing yang fi ba fi la yo through hotel management it comes to the same thing katong like one train na shabar one train na shabar waktu one train na long you ka chukot lo makalam dan experience from dan long kam kan tengah try yang tu ngam sutu kan jenjar kan to ban your understanding kanu kan tai thre ki wak awas yung pi long demanding and is mandi tu sandi na kuno long tu por ini there's no timing mah mostly and mencoba try like as a receptionist kumto dah kam kom deh the after that ni try mo kan biyo ikata and all that but I'm not saying that my boss is bad or whatever as a manager pun hapit no kamla no ban kam la dari kam kadang dan nanti kum no kan kam ba kadang dan kam tu deh mentah kum ki por kini ki Good Friday ki Easter Sunday dan ni ki Christmas ki kena ki boosting housekeeping kinaman kena usah nginduman tu customer tu dan ki por lagi guest ki dan bed full house booming bahakan ki do lagi por full house pinakom lagi guest ni ben khot ke room fi jumlah amnong ni ben khot plus kidong kita ada siu tu fi ni hap mangi ki manager ki ni hap pun khot ki room but we don't complain that's part of a job there but the thing is that like in the end of the day there like ni so top there like that we don't get that appreciation there long ba ngin perkat lang yang bakin siu kampan but inshallah all private I'm long judgmental but one particular group and one particular hotel which I'm working in I'm been by the rumah ya kata your so bakala I'm not talking about one particular place all places take along become tap inshallah long the work is high but the payment is not up to the mark then after experiencing all that por he decide ban sedang nak business sajang ba kamuntai after that then I also had side by side long do you have two passions in life there we have one passion that's there I always had a dream of having a fast food joint there a mobile food nei ka wan taga dream long kata nga si nei na gato nga si ini gibit mo from channels man on TV and all that pet mo tengah si on lupa tak tengah lupa food on wheels mo kata mga ada lupa tambah ngam jula te ban biso to long
one part manong ngan num kwa ban na kwa ban di kam la jong the other thing is that and they eat and they come and watch kum no and yo kum no kolong I always stuck in the middle there. The 1 year, 2 years, 3 years, kung tabi rin ko siya may ngantile. Masyulong, asyo ito kanabi, bay, we singan sa puli, we ga food fan, kung tan. Pweng rin kami yata. Hado, di kanabat rin lang rin, asyo ito kanabi ko to. But that one fine day, I don't know why, I don't know how, kalau kung jam no, i-may do dan sabat, play sabat, lang ilit dan kam sabat, to. Kung i-punin mo, may, hai cầm thì mấy Alice là thầy là đang cầm mà cái này có sistem thầy pilai mình kerjaan ya pandan lok pandan khun thì pilai thầy mình kerjaan ya yung na thì what dom mong thì cắm satu bulan so it's not a better version begitu big padu big biang khun ni tu komple bikat bomon siapa siapa company jadi siapa mengumumkan kita paling ni kam ni ani big step mah no padahal bakayo kadang di manager itu di long it's a big thing na tama skap na siap ni gambar tu siap then after that I start slog man that's long Pislog like in other jobs mungkin hindi kan ni food food line ni tengah lain ngam yo ngasin ki order all small things there like orang diberi shifong pen kasan pen set tai jalan ni whatever kam jalan ni kita tu pen set di kontrak jangan barat dong ayo macam ngandem kelat pa nam you ini juga football club jangan lama bila kata Itai kam jangan penbiang ini penbiang breakfast lagi player football. Taruh penbiang tangi plan UTT kan ada rate of 35 rupiah. But kayak dia kata ski dia ngale tu ka kitring ngale ski small kitring kat bayo kum tu phi omno itu long phi nomor dan te proses media badan keparam kumno phi na dua kali dia long man yo kedua we ya kau din kum tu mah okay modern tu lah sang yo ini pack food jom di office yang sang yo kusnya sang yo mah sang berit kan ngam disem bahaya long according to what ngala capability long la sebi tu ayo kitring di berit kum tu Aku lasingnya so mama jangan ibut bandi ketiga auto license kan auto fly itu auto kadang badan kamrim su kata te ibut di rapat tahu su sarok pa betul tak auto bandi tempat bah jejate bandel jingnet bandel kitring asian tu hapsiu sakabayu wai kali bayu tu akan kali jing meni tambah jenjar padahal belum kali ni yang padang katiar ilong jenjar Satu kali itu yang ada dia juga kali yang san hajar san pom tai balik waktu live sky mungkin dut ni itu kan tong memang dan kuat di kali dia tidak bangun bisa tong atas si kesan lang mo nga asing pini arpo tu dapat malah cahadin na buat iri babo ibai ngopli dai kesan ni iyo di waktu ente waktu live sky kita yang sedang ke dia jeng dia betul PB ni di tempol gampat pila tu ayo kan gampat sedang dah PB tu bikin mau tempol ke dalam football kita suan kini gila jong kini I League tempol kita sedang first time tempol kita first division I League tempol kita shit pak kadang suan ke I League first time tempol di sini 10 kan yang tu ayo kan ground ni sini di 10 ni pada tam jeng bam tu ni sini PB ni dia besi PB par kapal kepada long serius tu sulong sulit cuan tu dia itu kali no jadi emang jadi itu si yang tu dah dia ada nang tu ada yang ni harap bro ke dia ni beli gila mau long ni kasih dan dekpor gitu apa gitu badi jing dia kasih gibalong hati gila badi peleng ni mau sidang tiwis di caw si lan bikin dekpor dia sedang lah kan dia tamang dekpor lang dia tang weekends 5 days Saturday. 5 days Saturday. Tak sedang dengkong lebih. Ni workforce mut tang mapi marwai tu. Dia dan perlok berapa ki
free liver bagi Tak kersana mo para kumdi kumtai ba kibe kersyap tu ki wan ki bayin lan ki para im tu wani rap lang tu lai let saya di lai chong parang san ko it's very tough man but the customer ba ni dong report albajiro da habibi balap lu jimbam lawan let no something be por lai things albajiro Por happy behave Hantu kali. bang. Tuan Joy. Ha, amda yang tu bayang mentah. Kan mah tu bakmat padan katu parking lot mensyak tu kan mah. Katu parking lot skuti mentah tu katu. Katu lika padan parking lot kan mah lam kan jasyat. Shit kibun kam sni wang pot dia khmat jong katu kan. Teh tu khmat ngi yang lain baju sam sing pot. Tapi sunrise kan tu tin lah pai ada nak shine ang mi da bibi. Apa ni ko saway ba? Ha? Saway kan. Sampai sapa men jadi aduh chatin mail al mim action si chai sempat kamkulai mah al ton wan kamkulai chai lapoi dang tam em kabam ba ni benut em sabangi dang susang ko ngiset katu dang ngiset katu gibrat no katu temet kamdan meaning juga katu na juri te hadin pas soli kasang pick up mo ang blay mah jing da jong boy ibu bahar te kasang Si biar bekan saya. pick up skis tak tu si benang tangai lawan si bapa di kali lang. Kalau kamu tak kalau along wiwat suai kali tu kalau asal kamu tu yuk lah. Kalau biang makan cium puan batil pol kita dunar dong dia kita dunar. Kayak apa? Kawan konsep dengan perkat batu pol apa begini kamtam juga kamu di roadside ini kan perkat kawan be apa itu pol kayak bolong mesin tu pibi. Hati pol muncul kalau coba video dah tukar pilihan ki ai dah tu syutap apa pun ai ben tu next kada bal gimana tu tengah apa want something different kan want something yang kadi ka pot kani ka hygienic food ting ai na serve ki brio por ki disposable kan plate tu ke pajidan kin balik apa pibi khantam kan macam pibi ti fly di pergi pun macam tak tidak kenal super di kia babi yang tu kalau ngasih ibu pejuda orang tu May asay la ay gan. ai ben tu try percang dengan di konsep hygienic food ila dak udah spare milia chau udah spare terlalu udah sih mah aku tak pergi ong ngidi apo tambah ibri di food hadin di pagi sutu dia kata ibri ki sutu ni tak jing food katis suka pedam ibri bau lawat katis bau labang tu wanang tu kan kalau kamu tahu suli kamu tu ya nak kayak kamu Piong nga ba halo sunrise minteng sa shop. Telong tikpuar tharay long Gidan ni jing mai long ki biak ki brio ni ki long any sort of danger in marteng teng chong ado jan ngiet juman step to surok to dan yam ki ke bra kidan ni mah mencuah kidan ni mah challenges mencuah tambah kilang kum tu mencuah ki wan kim dalong ka kata tadi ki bi ya mai ki shop para ki kim stop tadi ki we Lumo dia kam jo effect business pi long le sing dan baya one bang na dan baya le he rumah begitu kita harap bersih si badi dia begitu harap untuk yang dia he ini para kasih kim no deh dia ada long cuma customer bagi em kini kenal kasih bahkan ada gitu keluar dia jadi gitu di sana di sheleng itu tambah lagi rumah tu pun gitu siapa lang gitu dia tu kalau kata dia lah ya kebiang mud kata kai idea hinung pe ba along very safe ta kani ka ayu kani ka hasulong ilong da dia ado sunrise bandir long still kada long step kain dan iki mentapat kamlong suwi nado bawan kani ka lockdown ni plus mentak kim sha se banchombit in one way ka bahai mas sometimes kibriu kamlong te ka jongi ka jaka jongi kamlong te tamatang sulai emit kibriu da mi le ki ba kam ni om tai ong kibriu ba tang ba ki kala rong te jadol ami kim de kibriu ko bi tai ba pa lagi kibriu de ami ki kala rong te de happy be film ilong sivre da fi pek kum tu fi amit long kibun ki na beli drugs nai baya niam tay ne long bahri ora pet mom ajing safe deh mantan no place is safe mah kena consider any place safe on mah kata mong dang PB ni nong kamai ni kena consider safe not because now so many kilabut pati getting still mentau drop sudah way buat ni you buat kom tu suya tiu tu suala tu lale ndai uni kan katakan plan kumnu dan kipot kim tik sudah mana nak mencangi dan ini di badan PB ni ini teh jing siapa tu abang kipot mencuah
abang ini dalam PBI tang siang dan muda siang penipuan batik kena kiapan praktik kegiatan praktik itu ringis dan baik mentah tu orang mansur just imagine kita kena lock outdated outclass mentah kena outdated mentah kena adik tu kena kini drugs ngasih lingoi lagi ngasih kepikat ada ni ikamai polisi sini besar pulut kan tu by drugs dos pa ada baba kau ngah tinggi betul 40 ni dos pa sini dikini kena ditengah dia dos pa sini menurut dah Malaysia tu bisa yang bagi dia tenjat TP pinggir lang dia tenjat kadai dos pa every day kat taruh dos pa wala ting bitor plastik ke chong dari anu feel te us nami office dang ni kenika food truck babu yang ni po PB PB tolong lalu men-try kan thing ya you puas try mentau tak long 11 12 years minimum ni mula te fi mention mana ka hygiene te tamon yung idea pa ba ay kumno fi maintain ka hygiene tung lagi fresh hagi vegetables kabam ni funya bi namar long man syo ang kain long ki fast food test food kampam se ang namba kamlong hygienic ne ni ta tolong ibri wan tip kai tiga bam ko long ni pe kabam brio bon betre bar kabam ki dong is kam basuk ni kam ding kam basuk because just one food poisoning ne kata besa je fit la ban hamper te kade nang pot free tu dukal free bam for food poisoning class so but something is wrong with food te kadang I consider it when I fresh food that means that mentah katam kabam ni akhirnya chan long ni dang la bangi bam ni la jong mentah ben mi la shy mistake mi sutu ba kadang long ni bam ni la jong la game long ni berat te long kata ko de go we pot pergi play mentah long kim long kalau ni tang fresh food kam ong tang hygienic ba mentah kom side kidor kom side kidor ko me tar ko de win thing there da ki khna long bukhum do ki bu min na tin gitu tu standard ade te tomas sukli biryani long seong de ba ki stereotype ke ba senrang tin nang one set ko mga ila dia ngam nang thani one set ki na kung pi par fili ane kam set long por pistang sya dan bong ba me set ban zakawat talo tai so em được chani tham kom set nga dengan 3 pm ngayon siya yung ngabu di ginong set te nas tama masyalak din nga learn from them din nga learn from them was so ini la siya di sini set kelami bang atit ba yung komlong ikut kila ada batang sula bayo bisa stu bon kila patch tu so mas tu betul one day gini kita set kelami nga coba kita set kelami nga buat tablet kan sama lebih kita beli betul bro ayo kan kita idea de kilo mal ko mga pinam chate gam dan te po kitchen line dengan pas spike na jong hamlong bang hamlet po ki apa kitchen department te kadang half self taught we can by eye by you plus ini dong share plus on YouTube plus ni bas seperti betak hamsuk dengan share compare important shot de te pa ba long giban tip shoot ka food truck suilan batay exact location ni ko anwan ba me ni ko awan ka ngiyeng be yang tu jan evening club nama kelenti bal bishal mo pinlawan tangang pin evening club isi pinyan tu silang kamon pila gawe kanon gawe ka kali ka bali hantu ladap ngarap senang saya bono ya foto pulon win tai lah bas branding lah lah dia dari pembakas sedang ni undo jadi auto bawa kai bahas sau sanajar dia macam top this plus ni the drum they recently ladan tai system tu last 1-2 years kan tu super carry mo anang dap say tu super carry modify tu tel head space plus like upgrade mo ngasih orang ipelok dia ngate ngamali beri berkuah bisi upgrade bet entai ba ni apa ni aktif generation ke barba bentan sa old school sa style school sa syapit rim tanto you know ni le atas nem sa ko jura long yap te ban upgrade yap te ban go with the flow and go with the kemudian kita semua mentang abu syau umyai pekin ba ngabu mentang semua mentang anu kam bu shawe me tengah selong ke bul jadok ya tuam jadok tengah labu lang jadok tolong that is how piap ben itu ben tiup apa dak kemudian gemtar sih ben ngari di TV mau fi bu jadok kam padusat jagat si dia macam apa enggak set mo ben tu bam
ai nga sam hindi wa nang bersih di sini ba chat kiu he le compare kam e compare chi buồn gì apa orang bit jali kam ke ba man chat cinta bi dalam chat no ka jali tak syuf la bakala ko bakala yu labut cela jam ka jala ko wat kalau flop deh lam ka jing ngala experience kita hai berat ki long ngai chat magi kan i magi chat si bol red le dia bang ba boleh Tisin ya sudan si perlok ibun ang confident ngawi ang chat mga ando paket chat ni keluar perlok kalau lalu aku suji ustang mi kum tu am right aduh ya dai ngam sis ong compare along the friend na te for you mas kalau ngum tu per bilek kaja ke mau bi paisa kerja ni king ni dia baklai compare lo but sulit dia betai si learn dia te kibrio la ban matai ki food item si fi buang tu ka yu trap si ba timing I mean dia kasih dah so yang nak biang the exact time tambah sting tahun dia beji approx the shop sting try sting dah mantap aduh sunrise lah abi tak yang si beji apa dia si beji di ki item song ibu chow momo fried rice drumstick, chicken pakora, entah kini chicken meatball, entah combo meals, semua bahan favorite jong combo meal basman. And one thing I would mention so I know price very student friendly long best bata ka quantity ka quality ka price basman. Sebentar abul lang si jado jado and item tengah cheese ya every day. Tu. Tengah kenal dong mesti tu khana ki pai ba kenal sin kong ya bangi kendo nilai kendo lai khana le tu te hadian kupar dalam CR po college kemo te ki ong penbet yang banan program ki pressure po college advance te ki ong belum charge me ke food ke ba tangala ma na mara ka budget college ki ai batai dah ki ong masih ta kan mai order na fi kan ma sirup iwan rai ba sirup kaya ke jingbam sha advance kan iwan ra ke tu ka rice and chicken te nang tu ndai wa ngathop nang no kila bang palat bar aduh HOD jungiri mas fendi tu kapar mas yaman siam kila bang lu rata kan ba with the price with the price and with the food quality and everything it was a very nice experience kan nang tu khaman pat ngi lalit ba every time ngi ba bala tu bar te any word of any message pula kon ai pai ba shan pun kot ngi podcast kinang pai jasi ki la benden ki khna ko wan sedang ke business jong ne ki bedang find a way in life kuma feed por nang khna yes anything you want to say? The most important thing mandama right now apa shalom kadang kadang issue bagi kena pas pang focus issue focus issue ba kini kinong de jeng di ladap keleng halain khra la download nong thamai la download besar la download kalau concern ba kini ka ya kini ka thinking ya kini ka dipat di ka propron barado problem chuang sit ngong iki brio ba I am a street vendor, but not any type of street vendor. A responsible street vendor. What does that mean? Ba, ladang ada inong de jeng dia, kamut bangat tama ko ada jeng dia, nan syong no apreng surok, nan dia kimar de lajong, tabangan yo business deh. Ngalabangan yang kam kondong, bakan nung de stop inyo no, baki beriu bayat kali kinyo yat, kibiyo yat kejat kinyo yat, takkan beriu syong at lebih kali kondong. No, am kwa ba ni ya no because kadang te konsep lo jom ba kadang yang jong anga kendong kam nem de te ben wit in kajing dia business jong kam de te ben wit yo kena bayat kejat ne brio bayat nanti kali ka bayat mentak brio ki long be yong be yin nam kam dan jam ni hak di jing dia kamut kum ta ba pin syong no apreng surok ba pin dong no akwa kamai achong no kam sut tang ba pin long selfish no le to jing long no piu và phi perkhat dang jing mento jing lejong ken kadau kan ni ka problem yam ka jing dia jong we a jong ni nong di jing di ki bam nong responsible ki ba shukwa tang mento jong lejong na ko jing mento jong lejong ba kim su tho te kim perkhat te ba ki we ki bri they have their own life there you have the right to the road tade ngam ngan ngang dalai lili lejong ngam syong te po apo footpath be jat ki bri kata kalau against my rule there, against my principle there. Ngamla man dia kamta. Ngala bacong kodong, ngayo nong san hajar milih. Ladang ngayo nong san spa milih. Latip ba? Ladang ngali kamang teneng yam. Kam teneng kam ajong point ngam tonen. Ngala ban yo nong dai tai san spa te.
Kalau abang dong aduh arajar dan nilai hajar. Dengan kuat hati arajar hajar. Boleh? Perkat ba overall tu dengan leader gaji suk lang. Kadang bentar ngapain aduh ngis mengapa yang kurang apa untuk bagi ogi beli mas. Ba ani dan jakaya mungkin wais cadik nak kim dan lenti cho je ki beliau. Pin komplain pin dong ki badi dingdir kilang bet mengidi badi dingding hap kan kamai gidan are pidan ka ban kamai taba kadan ka we apa pen kamai pem deti ban kamai ban penjinjar pada we beliau. Tadi kan number one thing juga ba gidi dan kam ba gidi dan kam kita responsible street vendor set responsible street vendor ba ada ki ba ya dan tidak pinjam wet dong ada gede bukan tiba best ba yang in the stop in you but ganam kwa banyo we complain tu ba kinang ba ada idi ni pada jingdi ba pen dan traffic dan ba pen meet problem ni kata ada number one ni. Dah long message ka kalong clear ka message yung ba chirup bang hindi man long selfish kanang makalong convenient bani lang mo niya kamay lang may stunat lang ma Kam ta man yo ban yan lang teman ta kade dan chute jakayat man ta pingle chip happy biru hap deng ru adang de slipar nong de jan sekanan dong de jan sekanan lapoi do preng surak mentah nong kom no de pi ong e do ki ong ki kwa jaka kade bila ban benduna ti space kenyak bakan lat nanti tu ya bakwa lat nanti pelat tu benda ti mentar kadang wan kadang ire kan mentar makin accommodate di street vendor ti kala identify kadang kendai lat parking lot ketua muda parking lot cekrum bat ketua SBI parking lot no tu apa project SBI ketua amin dah betul kadang men kelas na some stall kumtu tiga I hope makin lah ban Sina makin penbiang tak renovate baladekin penbiang nanti komlong gini mar ISA komlong mitra cakap itu komlong yung iho pero ba kinong pet long tama kat ki balik business na ki street vendors kung tama pek ni video nang nolong kanang maki king ba long ba di ban pek king man biang lang baro ama di ban dek kung tama ong pi ba yang dek ka hapdeng ne ban long inconvenient ni baro namar kajing le ajung we kan effect we baro kalau tahu that is the worst thing ma kumi ba sirup ba lihat bah balik hak bah kat lang yung baro lang to effect no kan ma tam kiba kam tam kena kam lajengi kiba kwa ban sedang ni kam lajong right mentale filasuk bah ban sedang ni kam lajong kam tam kini ki IHM ki IP ki crash courses bah ndriu na ane system laban join ni gitu dan tala da pi join ni gitu laban ni idea and kabang IP te chuabin invest in no business ni try to do something small chote try to do something small there and once you do something small then your class to bala if you feel the film long there they pun ni class you invest lot there the pisa the bola and then hasimna live na sabra sabna class you come no to ka kata mar fidang kami ka experience mo experience is the best teacher yung te the kata ka long gum gajing ngam sit ang bai para samla oh don't dream for something big there just take one step at a time there you don't have to go right up there, but just go one step here, and then after next year, I'll attempt for another step, after another step there, and in that way, your growth process goes very well there. Kata pacero college buan, ya ka ayu ka puar jong pi tang ikremen nga basal jong piru kan ya, tapi nang ayu, nang piu bah kam pi baro tang ngi kan tui baro kinong pet ru ban visit i pacero bahwa i sim catering ru kata ke mention, pengi sebut number jong piru nang gibri lah ban contact there, so visit ya ka truck jong i kan ya opposite ka evening club, aduh understand mandi tu Saturday saya wan kanang ka bang pha kamtam ka combo meals baju bam pha manga saya ko boleh buat